Ha sinne figiúntaach mun teann éfaite dú, agus an rá fisaú go bícha descríbach pepper sáiriste an rá Papyrus. sé plád a bhana Papyrus a bhí go fásí tubh an nail, agus bhí duine go chhlachah ar sonrútan mar bascadjin, rópichin agus pepa de dheanú, agus seo an cholas a bheith pepa Papyrus. Nisha, chanéal Papyrus acin, agus charéid mé go bhí go mór an féim pepper dhéanú amach a plán frisin. A cha sin dul dhéchan dí pepper dhéanú san nön dóid san rá iad san. Pucin Emily. Seo na rudan a hasin dul chhlachah. Uisce, glö, pepper, treisiid, agus pepper céide. An thoiseach riaban pepa na rípan mu na bhiad mar seo. Agus atsacha usa I dhéanú sin Emily, ha mis dul a bhéscachuch in tuisce agus in glö cála mar seo. Cearst fios eile. Cymru a hawr féin i'r eisiau sin? Wel, sin mi josials ac. Agus ynis cwr ymhebad gan y glö ach tian cael jo na chai hi cwsa. Sin ac ydy, ni mis eisiau féin eile cwtioch. Sionis. Agus yn nŵr sin, lai sias mwyn eich eile at mar sio. Cearst na mi pís. Pís eile. O, ha sin ni. Sin ac ydy, fe mi sin 3 pís yn eile is hwnnw iol eile fwyn mar shit. Nan, yn an eile. Fios eile. Sin ac ydy. Agus yn nŵr sin, nŵr a hyd mi chysad, sio yn colas ifias ore. Sio sin.